jadi ikut gak? Bro, bangun dong, jam segini masih tidur, gimana sih? Diajak jalan-jalan tidur, udah siang nih. Aduh, gimana nih? Udah janjian dari tadi, telepon udah suruh cepet-cepet nyampe tempat, jam segini masih tidur, gimana nih? Bro, bangun bro. Bro, bangun bro. Mana nih? Jam segini belum bangun. Udah apa? Jam berapa ini? Kan kita udah janjian tadi. Kalau udah kayak gini, udah jangan ikut gua. Ikut yuk. Kemana sih? Udah ikut aja jalan. Ya Udah, udah, pakai baju, ganti baju. ganti baju dulu ya. Ya udah. Nah, nih. Masih tidur jam segini. Udah gua tungguin deh, nggak apa-apa. Namanya juga teman. A few moments later. Buset, lama banget ini rekan. Udah jam berapa ini? Ayo. Aduh, bro. Kita jalan. Mau kemana? Ya udah ngikut aja, yang penting kan kita jalan-jalan. Cari tempat yang enak deh, udah percaya aja sama gua. These skies have a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay caught us off guard. Hai pemirsa, masih penasaran kan dengan perjalanan kami ini? Ikuti aja perjalanan selanjutnya akan kemana saya berjalan. Pantang terus jalan. There was no other way, did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling home to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around. Niki sampun bangun niki masalah. Walah, niki ta? Wis sampun, Pak. Sakderenge jenengan tasih alit tak. Nah, ajane mbak kula sing bapak mriki mun enten kok. Iki ceritane nopo ngerti-ngerti wonten sumur nopo ngerti-ngerti ngeten iki. Nggih sampun ngoten iki ya. From the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Anda baru tahu nanti kalau saya jelaskan. Ini namanya Goa Surawono. Konon kabarnya setiap orang yang mandi di sini itu kulitnya jadi kenceng. Jadi ini gua yang memang nggak semua orang tahu. Padahal itu sudah nenek moyang berapa keturunan, termasuk bapak yang juru kunci itu tadi menerangkan bahwa sudah mbah saya. Saya di sini datang ke tempat, pokoknya ini air yang sangat bersih, jernih. Bahkan tadi Pak juru kunci bilang bisa diminum. Ini musim kemarau, hujan ya seperti ini. Bening, saya mau coba turun. Ini namanya Goa Surawono. Anda kalau mau ke sini datang ke Kota Pare, aku mau turun. Hati-hati jangan kepleset. Foto.
Okay. This cave is very nice if you can come to this Surawono cave. Very nice for swimming and for drink. Very nice. Oh, this is water very natural, very pure, and make people is if after mandi here, make kulit is skin is very can young. Handphone anak bro. Wes, Anda gak ngerti. Ini namanya Surawono bro. Jawab aja baru tahu. Buat tempat ini nggak angker, alami, jangan khawatir, jangan takut dengan yang sekiranya meragukan. Nanti terus ditelan air, ditelan apa? Justru air kita minum di sini. Wah, enak tenang, wes, gak usah beli aku, wah, enak.